Kadam kada government mata nonal tum kalang bom ke HTS hanbang YouTube channel. Nale tum nili lebang so pini ada nal tum pangai chitong long pale ni rapar peglo. Lapan par same nili lebang so video pak chengon pe aprang nili lebang so channel ke subscribe ta korte lepan ni jir tu aphan nili ni klong pan le tu phane ka sama kadam chipilo. Lapan par same lebang so channel subscribe kala korte lepan ni jir tum. Most tamel ali tum ni video na kalang ma pola tu phane me chorolo lapan abal tu phane li ison ka chuni ri damia la mangkel phanlo lebang so channel na lening kang samjin pen lening samjin pen lebang so channel subscribe tha lebang so channel subscribe Karbi Anglong da an pa chithang pe thek ji fan Fana Cherapunta. Let's opinion in the to Panama so video on a Pakistan and Tan Pajin Badana Paklan Ponjical Hello, La Prancinili, metric pasta, cortel panager to Palata Pagacho, Chorolo, upon first me, non analytical so metric pasta pen copilo has higher study pan, as young son like Charlie Panipan copia course and Najimal Bansopota. Peranamone to Banso, Kosoa course in the energy malapura, Sanchini, Nesela to end up to Amuka Halaso, Jirpitala so subjects and so subjects and to Pola to Samela Society and Neta. Sitamela Pukali, Elitum la metriosi pasta, metric pass Pecobankela. Class 1 pen class 10 pen ke basic lo primary lo itum kado vetala ke charli na po lapan parlo pote yo si pasal lo pote itum ni ha link ko so subject sil to ke charli ma charli long ki la so bong penang an nili son thom ke pudam ji do arts do science to lapan commerce do stame class 1 pen tenang bong ke arts to pelo science to pelo commerce to pelo is civil lo stame metric yo si pass class 10 si pass lo pote itum ba so long stream chongwai me arts stream ma science stream ma commerce stream ma pya chongwai me triple pote high secondary BA fancy basic ke mang so tami high secondary hot pencil tu hasil tu na high mang pala pote BM ke chali bang jai kipo recipe ni ani nilila to phan la metric ke pass ta phan korte la pane jirtam phan nilila to bang thana wala phan la nale tum koso subject si copy si na tu bechali yima jeniba ele tum score la tum hanar ju ta tum hanar pa nang M in life ke copy la pu nang M in life ke copy la nang kai long nang ke nang life along nang copy la ke mang nang copy si chiman chipaman nang tung la pa na ke teacher tum kar jun do do ma de hala bang so tum han kar ju kala ke important pilu la pa part me tum la bang so ko study tum teacher tum kar ju tum a respond pidun pe kanang ji intum aning a klong pen hane jer po doctor si chipomai thoma sin neta doctor ne ke manager po ke teacher si chipomani thoma ma si neta teacher ozala pe gali il tum aning a klong pen tum ko pc ke mang na mala so po thak sil tum si thando ne tum na belek belek I have to get doctor chipomani tum do I have to engineer chipomani tum do I have to get teacher ta ya ta plus so take si tum pe ne ji asai tum aims in life along itum a kai lo si ki mang na ma son pa do de pote tum plan ne the kona to itum amut alam chini ni ho kopito itum eklan man la pen kopito itum eta man ne ile tum aims itum life along itum ke charlie along itum ka do jata hor mustam itum aim do nai aim itum goal ke palle e phan ba so long itum achat na bidi se tamel itum bor ipo sona taxi ove itum tame ove ke chinki itum tame aning ke dakar so do nai aning ke dakar pen so dai aning ke dakar so do lopte aning ke dakar aro so do lopote achat na bidi penon I hem along phun chinki long le ma phun along le a ika tum high peak ma pai po to high peak na hok tapadam le setame aning ke dakar so jong si do pote pin so tum ala ling ke dakar so chitong da ma bidi free veggie kachin kilang ye bidi re veggie so na taxi aro smart tame kachin ki apin so phan ke acha da bidi pens tame kachin kiloi phan si claim ni la so na taxi la tum ke mang ke la han lo la so pot lo ni ke da pin so chin kilang na ji la han lo pu ke mang la so na taxi ele tum score ke charlie long tame tum ke mang do na ji tum ke mang si do lo pote jeni ma hak tum pu ne teacher chima manji ne doctor si chima manji la person engineer si chima manji la pana part kapre to olang la so taxi ke the olang la son si chima manji bos tuma tharam lo plote le tum la pang so ke success phan achat a bidi penon itum ke charlie long kon ne ke duk ke sung do si tame e tum play un fake po la sil tum first of all bang ke ele tum ki mang nam do nang ji la play tum target do nang ji e tum aim in light do nang la lo si teacher e tum hanar ju tum bhek ko pala tum hanar ju e tum han aim in light do ma vi ma ele tum si aim in life do hala bang so hot ke cheng se hot teacher tum hanar ju po what is your aim in life hanar ju hala bang so hot tum respond me sen ele tum aning aklong pan ke ma thap ne tum my aim in life is to become a teacher my aim in life is to become a doctor my aim in life is to become engineer like that something so many we have itum respondent pala sorting si teacher tum hang nang rabon po jong ask us from our childhood what is your aim in life and we have to respond and we have to remember this of what we said if you are saying now that you want to become a teacher you want to become a doctor you want to become a scientist according to that you have to go according to that you have to study you are saying that you want to become a doctor and you are studying science or you are studying the arts that will not be possible for you. Likewise, if you want to become a businessman, a big businessman, then you have to study commerce like that. So many students are confusing after matric what course I have to take, what I should take. And the thing is that I want to make you clarified. I want to make you understand this. Beforehand, we have to understand. We have to study. Beforehand, we have to think.
hala na situation nang le ko tu ma tha pe kan ji nang le ra ka phi si e tu ke ma tha ji pe tek thi la si metric tokat lo pote na tu ma tha no ne ko pia course en ji ma le doctor chi ban ni ma engineer ma arts en ji ma science ma commerce ma so da se kapre course ola so si e tu aprang ba si tu ma tha ne ji an lo pote itu metric pa result na ke lepen itu registration admission na dia hot ke college ke dunji ma chongwai la ko so course ni enji ma la ta chini na lang pala pate to fat confused to opo na ke mang nang ke pilo businessman si nang ke nang in life ke businessman si ki ma nang tung pala ta nang cha di dam ke hala science or the arts pala pate la ke che ton that po students tum tame exam ang le aprang ile tum exam ang le aprang si tum study ni ji exam ang le ko aprang tum study pon mo lo pate exam le ko na le joy ke po la so taxi le to fast na ma ke planning banai na ji koson na planning ma business ong se ji mani pate great business ong se mani te nale commerce charli no joy kepo sana taxi kapre tame lesi pini ani nili la bang so video long ke la metric ke past tense plan tum ko pia course se chos na ma la bang so taxi nale tum chos be ka tu la pana part same ile tum Karbi Anglong se ave chot along apre long ke ile tum do education consolation la son education fana consolation tum do asla bang so consolation ke kana so consolation mane tum fan advice na than tum bidi na than future na than tum la so fan se ke pudam no lasi labangso nale tumta mathanang ne pherinang ne nili HTS thanba sener kel hai phanlo asle bangso HTS thanba motivation moto nili pudam lo kala ke young life atum phan school life atum phan young star atum phan pan family life atum phan laban Karbi Anglong arada atum phan pusin nili bangso channel latum la son thom akimang dam la son thom akimang dam pan sin nili bangso channel bonai la lasi pini ade le bangso channel nale ke wang ke nali me peklo le bangso channel nale ke me bedi long ponji lapan pars tame nang le neva ka chini chot kheino hala nan chir pon jir pim na chini nang ji pasi bang so china na le tamana me than non te tum na chin ki sam bolna deli than ponji kadowe young life young start and park family life family relationship all these things I am going to teach you in this channel. So I thank you for watching this video. Okay, see you next video. Thank you.